Waangalizi watukufu wa hemeji ya mnapesin mlio haruma zintsana za ulimwengu ngarombao kangambitsao tsumu njema harumwe makazi ya hanyu nuandu ikayo ngamienshiu kamgabenzi nasi ngarjoheda hamtukuzani haruma zintosa za Kiislamu rumabeni ukaya assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Kwezi wa Komor, kwezi rais wa dawla ya Komor, kwezi madhamana ne ministre ya husiana o ne ziwanza za ndege ani rabao de transport wa hensi ya Komor Mwenyezi Mungu ngujo mnusuroni hanyonsi pia oba hanikao mjimunda. Rumabia ni hausi mwabia ni wakati winji ukaye media mnapesin inu de media ya hoa Komor, inu de media ya hizi siwa za hatu, inu de media ya heze rejo za hatu, nana ya media hatu. Haizo kwezi wasukwale wenu urija harumaze niso nitu kufuzahanyu hatabu nziro ikayao ngazire mao wafanya hazi walio haruma mabehewa ya ndege ya harumazi siwa za hatu. Haizo husiwan ni namna ikaya ondo asikihana unai rivenze rije haruma zeniso nitukufu za hanyu wakati mtukufu hamadaunu mwezi mtukufu hamadaunu rijeri onese mahoza ya hoa zadze wanashohatu wananyasi ikaya o doalio harumazi hazi zahe ezidara zampashio ani ndazinu rambao tere za avyo wanahazike ya ongwa hushulihanao no rahaf wahe eziwanza zinu ngwanshiu haruma tabu nziro ya makatiano nikelele zinji waziri haruma rezo zinji nikelele zinji na miwango minji wa ireme haruma imadehewa ni madhamana wa hensi ya hatu heze tabu nziro ikayao ngwazihunrao harumezi hazi zao zinu. Haizo kwezi ngari parao ya rais wa dawla ni dhamana ni ministeri ihusianao no dhamana wa hoan rohaziwan wa heze idara za heze aeroport junrao harumezi ya hatu de reporo ya mwali roporo ya nzwan roporo ya ngazija wanroazi walio harumaze roporo zinu kwezi watukufu ngwanshiu dujadziro ngwa wazao mezi ya waza ya hazika yao waifanya watuhunda ya manufaa ya hayo na singa rujua ukaya wanashohatu wadzadza hatu wananyasika yao doaronsi uze mamala zao zonsi pia wende watie urahafu harumwe mabehewa ya ndegeanu haulinda maudu wahunde shawalazimu wangalio wana walio likoli wangalio wana walio mawade wangalie yesu haya hao wajokipe umwili wa hao ika ni serikali ni madhamana wa daula mhushanao ni zihazi zao zinu mbaye matso ya hanu mjisisi gori harume matso mwawazi zao mezi na mezi wetina unikiwa mshahara yote haki kwezi ngarusubu tirimandeni ukaya yote haki wote wadilifu na banu na kera adhirielewe ukaya banu kabati mndu yengo manadamu kabati mndu yengo parti politiki kabati mndu yengo dhamana wansi wa Komoro wansi pia watukiwao na malamafu ikaya onga wana serte ya wanadamu wafanya uhazi harumensi holiwa situation nziro hamada inunge hunrao wanashwa hatu wadzadza hatu wananyasi kayao wa harumezi dara zinu za uchaura hafu haruma ziwanza za ndege za hensi riwazo maha na maha na mezi watumuno mshahara hao zijaza ukale o ngwanjia haruma rezo sosio wapare msaada ima dhamana wa dawla
hawiye dhamana ya alikiana one hazi hao inu wawahubiri dingo hii mana walemewa ikandungu ishio inamna ikea undu warungu wao ni namna ikea watoze nsaramwili za hao harumwezi hazi zinu mnungu sikiti wa matsozi wa Komoro na hunu reshemeza ukaya raia de wahadani wahune manufaa ya hensi na hunu reshemeza ukaya hazi na shabadi engari linda wakati hindi rihunde shawiri la huwa zazatu wanu engari linda wakati hindi wazoma na ngolido wakati hindi hunde shawiri la huwa na shwatu wanu ye ajo karadhi ya rengo haruma hazi yafanye maha haumezi mfukare minane raha jali bamba hindu ya jukaradhindo eskebu ministry ulio dhamana wa transport harmensi ujokaradhi ufanywazo ujokaradhi mndu ndawe afanywazo ujokaradhi mndu ala majaribu nzima ndawe nawe afanywazo ngari parao ya rais wa daula al-Imam Azal Osman Banaher rais wa jamhur ya Komor ni dhamana yankiwa ya ministeri ya transport ikayao de dhamana wahe zetere zinu zifanywa wazinu wanasho watu wanu wanjie baoni na haruma mahadisi wahunde solution ya huwa na watu wanu ya huwa zazatu wanu mana dingo hii walemewa dingo hii walemewa inuti haki ukaya leo mrungu fanyo hazi ya jarma rezo sosio ya doama na nliwa dingo hii batilemewa wakato mwinji ngarona wanu wakoshe meza bahia kodunga abo woto ulomu hazini bahi ngar parao hotu kufahanyu ngar parao bangarabao ngasarma mwezi mtukufu ngari parao yema dhamana wenda umbio wafanya uhazi harume mabehewa ya ndege yanu wahunde solution joka ya haraka ya hubiri wanashwahatu wazaza hatu ne hazi ya hao manangu waseone saundo inu de hazi ya hao mezimini kwa jaliwa mezimirar kwa jaliwa mezimine kwa jaliwa mitanu shangu ambao kariturudi mana inde hazi ya hatu ngari ifanya o mana ngar joli ba maudu ebande namna inu hata nsundai ngarenso anadamu wanu wafanye ziazizinu banu hata wafe duamba ngarereo mapesa ya wanahao izoti ndizo wadhumainia wafanye hazi wangale waulezi wa hao wangale malaho ya hao wasomesho wana hao wangale unono no uwade waho wana hao na obao na mkeradhi umadhamana wa hensi bae maraia washemezao wambao vanunu tiyengefu sheika ijai daraja ya ukaya ngofanyo hazi ubaki hata uje haruma rezo sosio uje upare osokuru kaya narihubiriwa bae yerisari lembele ya zenkomio yoti haki woti udhamana woti ubinadamu woti usilamu woti ubinadamu woti usilamu woti udhamana na banu ya tukanjema ikama nadamu hankiwa dhamana zanti ya zelese haoneke puangio nziro rana kana ushinda kamilishe uruma yambie raisi ukaya uruma hao uo nguo pwa ntina ushinda ni urawe harumashe twashangu shinu manangisho shangu ezilio la honi yangu za hefami ntushinda na zirawa kafadhalika dhamana za region au dhamana za isiwa au dhamana za nti wa Komoro atukufu mlio harumazi nsanansa za ulemengu ngari parao ima dhamana wa daula wa hensi hatu ngari parao ya dhamana wa daula wa hensi hatu ngari parao ima dhamana wa ilikia nao harumazi aeroporozinu wahubiri wajaza hatu wahubiri wanashwatu walio mwali walio mzuani walio ngazija na watie jitihadi mkuu haruma zeroporozinu mana ikango endo haruma aeroporo internationali ya hatu ya Moroni
kwanza unjo mshanani ngono uchafu ikayao ani kijaleli kiana no oropore hatu na miwango ya swali kiana na keradhi baula ndo uso wa hensi rifanye mba eforombani maana nyonsi pianga mpashi yao nga mrohao nga mwenda rumazensi wajeni wajao harumensi wajao harume ye mishana ila waonao ze tabia zila ngwa tabi hao ze roho zao na keradhi rijikonsantre mbabi nensi ya hatu ne imaji ya hensi ya hatu katunji ya hule rambenongo zinji lukaya rikau jabanu ripare madhamana wahe zero porozin walona udhamana wahe zero porozin wahubiri hauharaka wazaza hatu wanasho hatu wahe wafanya uzi hazizino haruma zero porozinu mana walemewa tena walemewa yode mana rika yao rija haruma mwezi mtukufunu usiku wale wenu siku mtukufu ri lateji haruma media ya hanyu ya hatu ya mnapesini manari mwabia ninde media ya hoa Komoro inde media ya hoe ye zisiwa za hatu inde media ya heze rejo za hatu nana imiji hatu iyo ikaya wajib hojabani rone seze tambu zihundao wanashatu wafanya uhazarma aeroporo ya wani na aeroporo ya Mwali na aeroporo ya Hahaya ikaya ungwa wazao mezi na mezi raha kwa jankiwa ile fumvula hao ruwasile haruma mwezi mtukufu amandaunu rilo jihunda haruma zero sosio ukawa kansingwa parao madhamana wa washukuru wa walibe mbabi yemezi kaya undo wafanya yani masikitifu maziro ya kadaula ilona mafonctionnaire wa serikali basheti wa serikali wafanya uhazi mezi na mezi raha watu kwa tambahindo hata mwezi mtukufunu wadozulusiwa hamaba lango ndo wame ya masikitifu mahu na keradhi baba nungar mwambio ni tena kabati uyengo mndu kabati uyengo isimu sha mndu kabati uyengo parti ya mndu shar johanze nsiahatu ikenjema johanze nsiahatu ikenjema kamro hajua botasi yake makini ukaya usiku ngojobira roma heri shainu situation zero ikaya o da wa zazi wa hatu wanu wa yenshiu inu situation zero ikayao wanasha hatu wanu wa yenshiu wafanyo hazi haruma zero porozini msukanza nkemle haku na ngamziwe ye direct ya hangu hena mna inu Mwenyezi Mungu jujailie kama dhamana wa shuli hanao nezi hazizinu wachenda mbio hata wahunde shawiri laho wanro haziwanu kama Mwenyezi Mungu abenzi na yenshie Komoro haruma hawa ya salama na amani na mwishiliano na hambia na kweli kama Mwenyezi Mungu abenzi Mwenyezi Mungu yaribeze hairi za hao mwezi mtukufunu yaripwele shari shaho mwezi unu yarinkeze heri hao tukufu hatu hasonsi pia harume miji hatu ni malaho ya hatu na harumeze famiza hatu nami ngamjuhamba hena mnainu harume makali mekaya otika ya tekeleza bana yikanga mo makali mekaya otiamba nai ngamjoni swami mana nja johanza ni jarumaze niso ni tukufu za hanyu njeni mwabia ni ndongo ikayao kamjazelewa ikaya makalima na tekeleza bana miauno kaya makalima ya stahiki niambe ya nyongo hando ya jahina mna ya lazimu yode na amna na kanzani mdongozeni mkawa zima na ntonto yowan mjumizi habari wa heme jamna pesini harumenu vela kiten unura ya Faransan Sibahi vice president wa heme ya hanyu ya hatu Mwenyezi Mungu na mnusurun ya mhifadhin ya renusuru ya rehifadhi sumu njema ya hairi kamgwabenzi emasi humema ya hairi kama Mwenyezi Mungu abenzi